xa umphakathi sesenelisa ukufunda, esesenelisa ukubala lokubhala, usengumphakathi oyenelisa ukuthi azithuthukise. Ngoba empilweni yanamhlanje yilabo abenelisa ukubala, yilabo abenelisa ukubhala, abanika imibono yokuthuthukisa izigaba zabo. La ngaso kufika ulwazi olutsha lolu lwe-technology, kuyadingeka ukuthi umuntu azi ukubala, azi ukubhala, ukuze lolo lwazi luchathekelwe abanye. Ulwazi oluchathekelanayo yilo lwazi oluthuthukisa isizwe. Lolo lokuthi umuntu uyabe lalo enguyedwa lungabe sawabelwa abanye, kufana lokuthi kaluncede. Esikuqakathekisayo ukuthi abantwana kabafunde ukubala, ama-library la, iziphala zengwalo lezi ziqakathekiswe njalo. Abantwana nxa bekizo bathole lonke ulwazi abalufunayo, loba ngolwemitshini olutsha, loba ngolusezingwalweni baluthole. Kuseziningi indlela zokuthola ulwazi khathesi. Isiloyiso sethu ukuthi abantwana bazambulele lezo ndlela, bazifundiswe, bazisebenzise ngendlela yokuthuthukisa isizwe. Yebo kambe bakhona abangasebenzisa ulwazi lwe-technology ngendlela engayisiyo. Thina siqakathekisa ukuthi balusebenzise ukuze luncedise ukuthuthukisa isizwe kusasa.